Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Добро пожаловать в культурный центр Рухордо. Good evening, welcome to the Рухордо Cultural Center. Рухордо в переводе означает духовный центр. Здесь в Рухордо находится 5 великих конфессий мира. Иудаизм, католическая церковь, православная церковь и ислам. Все религии. Этот зал посвящен нашим мыслителям, философам, таким как Махмуд Кашгари, Чусуф Баласагын. У нас, у кыргызов, есть великий эпос «Манас». Он содержит более 500 тысяч строк. Добро пожаловать в наш концертный зал, уникальный своей акустикой. Мы сегодня вам покажем нашу культуру. Biz girip aratkan jağı baş jağı bayağı. Bu jeri janagı kыздардын бекиткен немеси. These are the strings. Тияғы ортасы четкен жери. Саламатсыңар. Bunun bari kolgo jasalат. Орузбек Кенчимбаев деген. Абрикостун баягы немесинен жасалат. The apricot tree is used for this instrument. It's a handmade with the 3 strings. Автору комуз жасаган атайы белек кылып даярдап койду. The master, the one who has made this komuz, is presenting you as a gift. Thank you so much. Thank you. Бул кабинетке мындайынан коюп туруп, You can put it here on this stand, so it's in your office. To keep it stable. You can try to play it if you can. I can. Just make. Thank you so much. Биздин кыйын кыздарыбыз, уулдарыбыз бар, үйрөтүп коет ойногонду бат эле. So we have very good artists, musicians who can train and teach you playing this national instrument. I would love to. Менден да көңүл буруп үйрөнүшүм керек экен. Рахмат, чоң рахмат сизге. Thank you very much. Thank you so much. Максым. This is called maksım. This is Budaydan жасалат. from the Арпа budaydan жасалат. grains, maize, like barley. And this is the milk, fermented milk product. This one is a national traditional beverage called maksım. Siz alganda çoğu nam tatlı görün. This is the fermented milk, the second, the white one. Please take some. Very refreshing. It's very healthy, good for health, and it's useful for your stomach. Bu bizim sarı may, kaplanma масло.
This is the melted butter and the honey. The melted butter is the traditional butter used by the nomadic people. Rolling and it's called kurut. Yes, it's salted. It's from fermented milk. Yes, it's like it tastes like Turkic yogurt, but it's solid form. Çetinelle bölge tutmayın. Sonra Çinay'da tam da gelip Very slow. Gövrü vakıfta geliş gerek olacak.